Oleh tunaya SBI in posruak tam tak no khatur aron nei le a chimia chuan SBI clerk junior associate kanti hemi chung changi em zauna thir zauna yan nei donila post ming hi junior associate clerical cadre ti khani a customer support le sales lampang bolpui tu ani a vacancy hi sanga ni sum le pasari oma hemi chi shangshanin alain tender ve boka kami ka chu anwa en zauna nei kan tum donia chuan a selection process tura hian chithum first hum angin omdona prelim omanga mains exam omle anga commuting te khan language proficiency test kan ti me hemi local language an thiam turani ti khania tunna ya poka boina kan nei ka rural bank ka thok ni si vai Mizoram thiam lo se at no ban takte hatiang condition kha om toronan hemi chu apoi mo view mi theni prelim exam hun tur hi tun tha jun ni sompi jun sang ni sompi pakhata nei tu ati khania amaro chu tun covid pandemic ka wang hian exam om thei talawa tikang exam tur ti hi chu nakina information alaron omle mei tur angai la notification chu vele ron da chule kan tum don nia mains hi ni som thum le pakhat July exam thei tura rina nia chumi po chu ani ngei don em ti chu akunin ala shil lang chu chuan application process online begin ania som ni pasari April sang ni som hi pakhat or tun kum April ni sumo kami khan application ni ti tranania chuan last date ni som le pasari May akhan thengkha atheni vacancy hi han en zuila aste dang sang khachukan dalang dulawa Mizoram bika hian som hi ania ST tan pakwa arokani chuan application fee hemi online application fee kan ti to kha kami kha keini ST tan chuan ni lania amaro chu general hotan le hemi OBC kan ti te hati hotan achun cheng sa sari la somma ngai ni eligibility criteria hian hanen te leira SBI clerk kami post exam tur hian le ni thei turatan khan degree graduate ni angai ni som paruk April sang ni la som ni pakhat ma ngeya kami eng university atang pon ni se graduate level kami kha degree ani fel tur ni chuan age limit a hian kum som he atanga som hi le pariat ti ania amara chu ke ni ST ho chu kan van nei le peka kumga relaxation kan nei wa han kum som thum la pathum thleng kan thei thungani selection process ama kan se tong khan face thum in om kan ti to kha preliminary mains ania test of specified opted local language ti kha mi kha angai vele thunga mi te chu ke ni Mizoram tan chon har salo anga also some certificate can produce teaching kami ka chu kan nei fel ani mai exam patran kan ena exam patran a chuan prelim exam a hian online veka exam ani to a written test ani dona chimi a chuan question za ani nga mark za pudon ni a hun chung i darkar khan ani nga minus som rupi na chuan negative marking om to dona 1/4 pakhat diklo khan mark 0.25 em pai don ni chu chuan kan exam tur kan test tur kha section 2 min thenanga pakhat na chuan English language ha ani dona chumi a chung question som thum a omanga mark som thum apu don boka a hun chung kha minute som ni ani don ni minute som hi chung han question som thum kan chan han ngai don ni chu numerical ability ha le a question som thum panga ne nga mark som thum le panga pu ani dona chumi po chu minute som hi chung zo man le tho kan tum dona puna claim sia question tam box sia chakta kan chan the tur tan preparation thadeu kan ne ngai ni reasoning ability le a question som thum panga omanga mark som thum panga thobin a hun sugi minute som hi tho ani don ni chuan chumi ni chuan total question le mark put hi za tinani a
hun chung hi darkar khat minute somrok ti na ni chu is kan clear vele nga mes objective type 2 ni online exam tur ni a chuan prelims ai kind of question tam to nga question sa som ko o mga mark za ni apolon thunga ni a hun chung hi darkar hi le minute som li ania omje chu minute za somrok kan nei don ti na ni chu chuan kamia test kan ni sang tura chuan chi hi aron belanga general and financial awareness kan ti mai le computer aptitude test aron belanga general awareness akan question som nga o mga mark som nga apunga ahun chung ha minute som thum le panga ani don ni chuan general english akan question som li o mga mark som li pu ani nga ahun chung ha minute som thum le panga tho ani bokang chuan QA kan tia hian mark som nga ani question som nga o mga minute som li le panga chunga chanzo tum tur ani chuan reasoning ability akan computer aron tela kami akan question som nga o mga amar chu mark som ruk apudon thunga ma seng minute som li le panga chunga chanzo man tum tur ani a kan hun nei chunga ni a chuan avain questions za som ko ma mark za pu ani chu darkar ni le minute som li chunga chanzo man tum tur ani o hemi hi anda telen san chu mains exam tur khan shortlist ha engtingi an siam pia kha shebe shuna turatan mains exam the turatan chan prelim exam zong han pass ni ngai zong khan exam bek the dong lawa post vacant atanga 10 times a let som ami ho khan e pass ve si ni chu mi ho khan mains exam an ma chon the do ni so sele se no negative marking om kan ti to kha chuan hemi question paper hi english le hindi in san the do na ni mizo chuan english hi kan man tlang lon ber turani a hindi reject himan lom te ni chuan hemi kan nam dang thian mizoram of day chuan an bang du mana syllabus lo clear let lokana prelim exam prelim bi ga chuan kan se tong khan section thuma in chen kan ti to khan QA hian minute som hi chungin question som thung le panga chan tu kan ti a chimi chuan aron kal tur te chu DI mi data interpretation kan ti kha ami kha question panga lo kalanga chimi chunga chuan bar graph ti te line chart ti te tabular ating ho kha lo kalanga number series om le up question panga ho lo kal lenga completing the series ti te find the missing term ti te odd one out kan tiang chi te atiang chi kha mga miscellaneous question kan ti hian question som le panga aram kalanga hemi local tur ho hi DI tan hian in zul long pa average te simple interest te compound interest te percentage ratio proportion time and work mixture problem te probability te da halo kaldoni chuan simplification and approximation ti lo tel lenga chumi chung question som aron tenga but mas rule ti te approximate ti te fraction decimal ti vel bol ha hemi hen aron sogdoni reasoning a chuan puzzle and sitting arrangement atangin question pare da tanga som chugonga direction sense atang hian question pathum blood relation atangin patni silok atangin panga order and ranking atangin pathum coding and decoding atangin panga inequalities atangin patni chuan alphanumeric symbol series kan ti tang han panga alo tel ve bogdoni english hian a focus better to synonyms te antonyms hami vocabulary kan tiang ho chi te kha ani a chuan chumi lo le chuan reading comprehension hian mark som aron tinga fill in the blanks kan tiang chi mi kan panga question panga aron tinga for example kan ti kan close test ang chi kan question panga spotting errors kan ti atang khan question panga lo tel bukanga sentence correction atangin question panga aron tel buk ni chuan mains exam tel bel om kan ti to kha kami aron tel bel general financial awareness kan ti atang khan
banking awareness te insurance awareness te financial awareness te government scheme and policies te current affairs and static awareness te normal current affairs te sporting games te award sang te chuan festival sang te folk and classical dance te lo chunga chuan country and their capitals hemi ki poimo khop mai an currency hemi an poisa sang te ang te pokha zero tel theila a thain karin chan chu khovela ram tam taka oma zati chuang amia khan dollar po mi sang en manga rupees ringot po hi mi ram pathum pali lejon mang chu atin khan ya chu wang chu hemi an shet im vekil kel chu fu viwang chuan computer aptitude te a hian apatran hi aroin thak to ha aron tia akma ami CPU te enge input output tivel ringot ni to lovin unbinary number conversion tivel bot te kha apoimo to ang aroin ti ni kan tlin huna exam kan machanga kan tlin huna kan hlo lockdown tur ka han thir ve re na kan han an tia khan exam tur atling te ta na an hlo the dan tur kha ro thir don sinira emia hian an omna munazir an posting azir khan an hlo atamin atlem ve do klek theyanga chimi chu sing hi sang ro changa sing hi sang point karvel bora atadon chuan increment sang te om ve a allowance le hemi ham thana sang hatin te pokha a chavi wani allowance and parks han em le lovela allowance hi sele se no an mani posting azir khana danglam ve ngei don poka chuan chumi chuan HRA kan ti house rent allowance te oma transport allowance oma special allowance te oma medical allowance te newspaper allowance thingin om fetani thakop mai chuan parks bi ka hi chuan stability and financial security te medical insurance te oma chuan chumi lawa chuan provident fund te pension te medical leave le promotion thingin anta ham thana tur tha tin reng hi an nei kim vekani promotion en le pang tlemin promotion hi chi no oma in kader promotion ti le promotion to officers in kader ti hi no oma chumi chuan in kader promotion a chuan kumsoman service nu khan senior assistant an kai sanga chuan special allowance po cheng sang khalzari dan dong telani chuan chumi nuwa chuan kumsom hi an tran khan special assistant an lut chole a chumi nuwa kumsom thuma han tran tlin le khan senior special assistant an kai chho vele ani chuan apahina chuan promotion to officer kader anti hemi hi atira khan training officer angin kumthum han service a chumi nu exam han patlang thaita an exam hi Indian Institute of Banking and Finance abuat say ani hemi nu exam ani ami pass tan chuan promotion hi chho vereng thaya amaro chu probation period company an nei thungani probation period chung khan anti thani chuan middle management clerk scale to one tia han kai chawanga ani lo chuan clerical kedera khan thonlet le don ni chutiang zel chuan promotion to sang kha oma an exam azirte le an chet thadana zir khan ami khachu le an kum an service rate to dana zir khan promotion te khachu om ve theni ole olome ami khan lok na kan nei cheu thenan du sakna ta na cheu